出国nakaslem jong unongsan hima. Ang kajing siya nakaliang kajong aman na ang alaay ko statement ang ba nakaliang jong kidikit lang ba sinong naripoy kanda bahaya bakinwan pendu inyo ni selok ni pendu jumut kay kajing ba ya katukan notification nama kajing su kajong ni kalong ba lada kiklit nong sensya dia involved no at politics dia don liang no asno long ni ting bayo kami kanu kajing lek siliang ni balik siliang orang bak senong ipat ba yo mi lu kajing syak lek siliang jong akinomi smat long katu ka senong lek se ka do nong tang na kada orang bak senong de beliau jong bowi ke parti kita tak kada senong ba ini aslok ini beliau jumbat ya kami ka jing khang tempat khang ni ban orang ba nginum dan kan nginum kajing ya debate lagi kajing ya selok kalau kini kita tengah tarai ke ngakwa hiba kinuan bagi tentu ini boleh cuma Sebuah instansi ke lateng itu komplit manusia sih. kan karitem komplain te empat don yang dulu dan mereka sudah tangka kajing sim step lepas nak kalian sungi ban khangla mau bayo don kini gunu kajing ya pai pra po senong kajing so aliang so lai liang po senong ngakwa bakal senong kan ko bayi tadi susah